Насаат Кейджи тартуулайт. Устаз Абдишукур Ажы Нарматов. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve eşhedü en la ilahe illallah veliyyus salihin. Ve eşhedü enne seyyidena ve nebiyyena ve azimena ve habibena Muhammeden Resulallah. Addel emanete ve bellagar risalete ve nasahal ummeh. Alam jaratkan Allah Ta'ala maqta olur. Peygamberga dua salamlardan keyin Hurmatlı Müslüman bir tuğan barınarga Allah Ta'ala'nın tınçtığın, rahmatın, berekesin kalıp salamdaşam. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. A'udhu billahi mineşşeytanirracim. Kul ara'aytum min asbaha ma'ukum gavran femen ye'tikum bima'in ma'in. Sadaqallahul azim. Mülk suresi 30. ayet. Kul aytqine Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Müşriklerge Hitap bul jerde kayırlı Allah Taala peygamberga ey Muhammed Mekkedegi müşriklerge imansızlarga Allah'ın barlığına birligine işenbegenlerge aytqın. Bul hitap kayırlı peygamberga bolgan buyruk бүгүн дагы peygamberga aytılgan men жалпы musulmandarga. Ey müşrikler, ey mulhidler, ateistler, kudaysızlar, materyalistler Kul araytum Körbeysiңөр in asbaha ma'ukum gawran eger içip жатқан сууларыңар жерге сиңип кетсе, жоголуп кетсе, faman ya'tikum bima'in ma'in kim силерге бул сууларды кайра бермек. Жараткан Аллах табарак ва таала бул кереметтүү Кур'ан-ы Керимде Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын заманындагы мушриктерге кайрылуу İçip жатқан сууларыңар эгер жерге сиңип кетсе, Алладан башка ким силерге суу бермек? Кийинчерээк бул аят бир атеисттердин, кудайсыздын алдында окулган кезде эгер сууларыбыз жерге сиңип кетсе, биздин көптөгөн техникабыз бар, кайрадан сууду чыгарып алабыз дейт. Түнү менен көзүнүн суулары кургап, ошол түнү көзү көрбөй көр болуп калат. Жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда "Ва анзална минес самаи ма'ан фаасқайнакумуху ва ма антум лаху бихазинин." Fa anzalna minес самаи ма'ан. Асмандан силерге сууду түшүрдүк. Фаасқайнакумуху, жана силерди суугардык биз түшүргөн суу менен. وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ Суды силер камдап казнага, кампага бекитип алган эмессиңер. Суды силер өзүңөр кызматыңар менен аракет кылып тапкан жоксуңар. Аны бир казнага, кампага силер жоктон бар кылып иштеп таап келген жоксуңар. Кээ бир уламалар айтат, Урматтуу мусулман бир туган, Аллах Тааланын ниматтары ушундай көп экен. Оозубузга бир лукма алып жеген кезибизде, же бир жутум сууду ичкен кезде, мында 360тан көп ниматтар бар экен Аллах Таала биз көрбөгөн. Жашоодо бардыгыбыздын максатыбыз Аллах Тааланын ыраазылыгына жетүү. Бирок Аллахтын ыраазылыгына ким жетет? Биз Аллах берген ниматтардын санына жетпейбиз. Allah тартуулаган көп нерселер бар. Бирок урматтуу мусулман бир туган, сууду ичкен кезде, тамакты жеген кезде, "Алхамдулилла" деп Аллах Таала хамды сан айта турган болсок, бул Аллах Таалаганын ыраазылыгына жетүү боло турган эң жакын, эң оңой жол. Балдарыбызды, келечек муунду тарбия кылып жаткан неберелерибизди жегенде бисмилла Аллахтын ысмы менен жегенден кийин "Алхамдулилла" Аллага хамд сана шүгүр келтирүүнү жана ошондой эле тамак жегенде дасторкондо отурган кезде тафаккур, ой жүгүртүү. Бир эле топуракта өскөн, бир эле суу менен суугарылган түрдүү мөмөлөр, жемиштер, түрдүү тамактар. Ой жүгүртүү керек. Аллах ушу бардык ниматты берген нерсе, Аллах бизден 3 нерсени талап кылат экен. Биринчи аз-зикр, тамактануудан мурда Аллахны эстеп, бисмилла деш.
Ва шүкір жеп бүткөндөн кийин альхамдулилля деп шүкір кылуу. Бирок шүкір менен зикир пайда бербейт, арасында фикир болбосо, ой жүгүртпөсөк. Аллах Ибрахим сүрөсүнүн 34 аятында: "Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха, иннал инсана лазалумун каффар." Ва ин таудду ни'маталлах. Эгер Аллахнын силерге берген байлыгын, ниматын, Аллах тартуулаган нерсени эстесе, сени санасаңар, ла тухсуха, санына жетпейсиңер. Иннал инсана, албетте ар бир инсан лазалумун, өзүнүн нафсына өзү зулум кылуучу. Кантип зулум кыласыз? Аллахнын буйругун аткарбайсыз. Аллах тыйылган нерседен тыйылбайсыз. Лазалумун каффар, каффар деген нанкөр дегени. Шүкүр кылбаган деген сөз. Аллахнын берген нерселерине шүкүр кылбайт. Шүкүр альхамдулилля дедиң, бирок жеген тамагың менен, ичкен суудун күчү менен Аллах Тааланын буйругун аткардыңбы? Же күнөө жолгобу? Инсан өзүнүн нафсына зулум кылуучу, каффар, Аллахнын берген ниматтарыны мойнуна албаган нанкөр болот экен. Ва ин таудду ни'маталлахи ла тухсуха. Эгер Аллахнын берген ниматтарын эсептесеңер, санына жетпейсиңер, инналлаха лагафурун рахим. Албетте Аллах кечиримдүү жана мээримдүү зат. Бенденин сыпаты экен нанкөрлүк, күфүр нимат. Аллахнын бергенине шүкүр кылбагандык. Ал эми Аллах табарака ва таала мээримдүү, кечиримдүү зат. Кудайдын кулдары. Жараткан Аллах табарака ва таала Джин сүрөсүнүн 16 аят. Ва аллау истақаму аля тариқати ла асқайнахум маан гадаqa. Ва аллау истақаму. Эгер бул элдер истақаму түз болгондо, дининде, иманында, пайгамбар көрсөткөн жолдо, лаванас ва аллау истақаму аля тариқати, пайгамбар алып келген жолдо түз болгондо, ла асқайнахум, аларды суугарат элек, маан гадаqa, ай көп нөшөрлөгөн жамгырлар менен, көптөгөн суулар менен. Жараткан Аллах табарака ва таала Араф сүрөсүнүн 96 аятында мындай дейт: "Валау анна ахлал кура аману", эгер бир шаардын, бир айылдын, бир мамлекеттин эли Аллахнын барлыгына биле иман келтиргенде, ваттакау, Алладан коркуп буйругун аткарганда, тыюу салган нерседен тыйылганда, ла фатахна алейхим баракатин минас сама вал ард, ал элге дейт Аллах, асмандан жерден болгон берекет эшиктерин ачып салмакпыз. Валакин казабу. Бирок ал коом пайгамбар алып келген динди, пайгамбар алып келген Куранды жалганга чыгарды. Фаахазнахум бима кану яксибун, өздөрүнүн кылган кылыгына жараша, күнөөсүнө жараша аларга бир жамандыктар жана бир сыноолор бердик дейт. Валакин казабур русул. Пайгамбарды жалганга чыгардылар. Бүгүн пайгамбарга ишенбейттер. Куранга ишенбейт. Фаахазна бинвал азаб, түрдүү азаптарды беребиз аларга. Эмне үчүн? Бисаб ма кану яфалун, өздөрүнүн кылган кылык жоруна жараша, эң жийиркеничтүү кылган күнөөлөрүнө жараша жашоолорунда береке жок. Үйүндө ынтымак жок, мамлекетте береке жок, биримдик жок. Урматтуу мусулман бир тууганым, пайгамбарга бир салават айтсак, бир хадиске токтолом. Саллаллаху алейхи ва саллам. Ибн Маджа вал Хаким өзүнүн китебинде чыгарган, Имам Албани Сахих китебинде чыгарган бул сахих хадис. Ан Абдулла ибн Умар, Хазрет Умардын баласы Абдулладан. Көңүл бур, урматтуу мусулман бир тууган. Аллах Таала Хазрет Умардан да, уулу Абдулладан да разы болсун. Хазрет Умардын баласы Абдулла пайгамбардан бул хадисти бизге жеткизет. Кала акбала алейна Расул саллаллаху алейхи ва саллам биважхихи. Абдулла айтат, пайгамбар жүзү менен бизге жүздөндү дейт. Пайгамбар сахабаларга жүзү менен жүздөндү. Факал, мындай дейт: "Я ма'шарал мухажирин", о Меккеден дин үчүн өзүнүн мекенин жерин таштап Мадинага көчүп келген мусулмандар деди.
Hamsun iza ubtulitum bihinne. 5 nerse var. 5 nerse menen sınalıp kalsaňar. Ve a'udhu billahi an tudrikuhun. Kuday Taala silerdi oşol 5 nersege duuşar bolup kaludan saktasın. Allah'ın 5 sırası var. O muhacirler Mekke'den kelgenler. Biro Kudayım silerdi oşol künge jetkizmesin dedi. Andan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşo 5 nerseden Kuday silerdi saktasın degen emne eken? Birincisi minha lem tazharil fahişatu fi kavmin قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون ولو جاء التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. Birincisi lem tazhar el fahişatu. Birincisi kaysi bir kavimde fahişe degeni nikesiz kumarını kandıruu, aram jol menen zina kıluu, erkek menen erkek, ayal menen ayal aram jolga baruu. Kumarın aram jol menen kandıruu payda bolsa, soykuluk açık aykın bolsa, kaysi bir kavimde hatta yu'linu al payda bolup ölmez, elan kılıp kalsa ana, jariya kılıp kalsa, açık aykın kılıp kalsa, reklam alıp kalsa, kavim bari bilet. Kaysi yerde buzukluk var, kaysi yerde aram iş var. Bul açık aykın jariya olup kalsa, illa feşe fihim at-ta'un, al kavimga ta'un degen uşunda bir oru, şuma orusu tarkalat. وَلَوْ جَعَلَّتِ لَمْ تَكُنْ مَضَتْ فِي أَسْلَافِهِمِ الَّذ۪ينَ مَضَوْا Alardın ötkön, jet atası körbögön orularga çalıgat deydi. Bizden ata babamız spit degen doktu bile. Siflis degen doktu bile. Kaysi bir kavimde açık aykın soykuluk, aram jol menen kumarın kandıruu payda olup, anı jariya kılıp kalsalar, al kavimde ata babası körbögön orular tarkalat deydi. Birincisi. İkincisi. وَلَمْ يَنْقُصُوا مِلْ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةُ الْمَؤُونَ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ. Kaysi bir kavim ekin. وَلَمْ يَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ Tarazıdan aldasa, ölçemden aldasa, metrden aldasa bir kavimde bolup jetat bul. Kaysi bir kavim satkan nerseni tarazıdan, ölçööden alday turgan bolsa, illa uhuzu bisinin, alarga uşunday oor kırgakçılık kaat jılдар kelet. Wa şiddetul mauna, ekonomik krizis deymiz. Wa jawrus sultan, alarga merimdүүлük kılbagan jaman padişanın aslında kalat. Lekin kaysi bir kavim tarazıdan aldagan taştabasa, ölçööden aldagan taştabay turgan bolsa, al adamdarga oor kıyın kurgakçılık jılдар kele beret. Üçüncüsü, وَلَمْ يَمْنَعُ الزَّكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُ قَطْرًا مِنَ السَّمَاءِ Kaysi bir kavim bayları zeketin bermese, kolunda barlar, kolunda jok jetim jesirlerge Allah moyundan mildet kılgan 40'tan 1 zeketin bermese, 40 koydan jılına bir kozunu çıkarbasa, 30 uyudan bir jılda bir jıl jaşar torpağın bermese, 5 tövesi var adam bir koy zeketin bermese, $2000 akçası kajetinden taşkarı saktalıp turgan adam jılına bir jolu $50 çıkarıp jetim jesirge bermese, kaysi bir kavimdin baylары zeketin bermese, Allah Taala alarga emne kılat eken? İlla muni'u qatran minas sama, asmandan kelgen jamgırlardı Allah tosup koyot. Walaulal bahaim lam yumtaru, eger ayvandar bolbogondo, koylar, uylar, jılkılar bolbogondo, Allah deyt, zeket berbegen kavimge bir tamçı da jamgır bermek emes deyt. Bizde jamgırlar jap jasa jırgap, o Kudayım berdi. Senin köp ibadat kılganыңнан, istighfar toba kılganыңнан emes eken al. Eger oşol kavimde ayvandar bolbogondo deyt, zeket berbegen kavimge Allah asmandan bir tamçı da jamgır bermek emes deyt. Andan keyin urmatlı musulman bir toğan, 5-incisi, kaysi bir kavim Allah'a bergen vadasında, Allah'ın dininde, paygambar körsetken dininde, Allah'ın kitabı menen, paygambarın sünneti menen öküm çıkarbasa, Allah'ın ökümüne baş iybese, paygambardın körsetken joluna baş iybese,
Ал коомго Аллах табарак ва таала ва жаала бa'сahum baynahum өз ара бири-бириге душман болот дейт. Бири-бириге душман болот. Андан кийин коомдо өзү бири-бириге душман болгон кезде Аллах таала булардан болбогон башка бир коом келет да, булардын мекениндеги, мамлекетиндеги байлыктарын сыртка ташып кетет дейт. Кайсы бир коом Аллага берген, пайгамбарга берген дининде, уадасында бекем болбосо, алар өздөрү менен өздөрү кырылыша берет. Алардан болбогон башкалар сырттан келип, алардын байлыктарын сыртка ташып кетет. Урматтуу мусулман бир тууганым, Hazreti İmam Ali radıyallahu ta'ala anhuga тиешелүү болгон бир сөз. Ал киши дааратканага киргенде, не деп киребиз дааратканага? Аллахумма инни а'удhu bika minal khubsi wal khaba'is. Ажетканага киргенде, Аллахым мени шайтандын ыргачысынан да, эркегинен да мени сактагын жинден деп киресиз. Чыккандан кийин Alhamdulillahillezi azhaba anni al-aza. Мага ыза бере турган заңдарды, зарыларды чыгарып жиберген Аллага шүгүр болсун дейсин. Hazreti Umar мындай экен, дайым дааратканан чыккан кезде Hazreti Ali ya laha min ni'matin law qaddaraha an-nas qadraha. Hazreti Ali пайгамбардын күйөө баласы даараткандан чыкканда ой кандай улуу Аллах берген тартуулаган нимат, эгер мунун кадыр баркан адамдар бартай билсе дейт экен. Дааратканага барып, ошол нажасат өз жолу менен чыгып кеткен кезде чыгып алып, кандай нимат, эгер адамдар шунун кадыр баркын баалай билсе дейт. Урматтуу мусулман бир тууган, бүгүн көрүп атасыз мына. Канчалаган адамдар келип суранып атат, жалынып атат, операцияга, башкага баарын көрүп атасыз. Бир жолу дааратканага барып саара кылыш үчүн бүгүн жасалма бөйрөктө 5 саат жатасыз. Эң азыда 6000 сом акча төлөйсүз. Жумасына 3 жолу барбасаң өлүп каласың. А сен күнүнгө нече жолу барасың? Бир жолу Alhamdulillahillezi azhaba annil aza. Мага ыза берген нерсени өз жолу менен, кудурет менен чыгарып берген Аллага шүгүр дебейсиң. Урматтуу мусулман бир тууган, өткөн жума баянында да айттым, кайра кайталоодун пайдасы бар, зыяны жок. Харун Рашид падыша. Харун Рашидга улуу падышалардын вакана фи yadihi kas. Колунда эмне бар экен? Бир чыны суу бар. Харун Рашид кирген кезде Ибн Мубарак, Абдулла ибн Мубарак, Hazreti Abu Hanifa'nын замандашы, сууну эми ичейин десе, "Я амирил муъминин, эй имандуулардын жетекчиси, токтой туруң" деди. Колуңуздагы бир чыны суу өмүрүңүз ушуга байланышып калды. Бир чыны суудан башка суу жок. Чөлдөсүз, талада калдыңыз. Эмне бересиз деди. Ушу бир чыны суу үчүн эмне бересиз деди. Ойлонуп карап туруп Харун Рашид, падышалыгымдын жарымын берем. Мен башкарып жаткан падышалык мүлкүмдүн жарымын берип бир чыны сууду алмакмын деди. Ал кезде анын урматтуу мусулман бир тууган, Харун Рашид башкарган мүлк мындай дейт. Анын бийлик кылган территориясы күн батпайт экен. Бир жерде батса экинчи жерден чыгат деген сөз. Ал булуттарга кайрылып Харун Рашид мындай деген. Умтири хайсу шит фасауфа я'тини харажуки. Кайсы жерге жамгырыңды жадырсаң жадыра бергин, сенден өсүп чыккан мөмө жемиштердин салыгы мага келет дейт эле. Мусулмандарга мусулман эместер салыгын төлөйт эле. Фамахма назала катруки. Кайсы жерде кайда болбосун сенин тамчың түссө, фасауфа янзил ала ард алейха. Ал менин мүлкүмдүн астындагы жерге түшөт дейт эле. Себеп ар бир жерде мусулмандардын желеги желбирейт эле. Ошондой улуу падыша байлыгымдын жарымын берип бир чыны суу алам дейт. Сууду ичип болгондон кийин, эгер ушул ичкен сууңуз өз жолу менен чыгып кетпесе, ошону чыгаруу үчүн эми дагы эмне бересиз деди. Калган экинчи бөлүгүн берем деди.
Андан кейін айтты, Аллах Тағаладан қорқың деді. Бұл сен башқарған байлық, сенің падишалығың бір чыны суға арзыбайды деді. Алладан қорқ. Урматты мұсылман бір тоған. Біз кейді суларымыз ағып отабыз, су дейшіп отабыз. Бірақ ұшыға шүгір қылдық бі? Бұға шүгір қылу үшін урматты мұсылман бір тоған көңіл бұралы, айлана чөрі кейбір мамлекеттерді. Құрғақшылық. Ише тұрған су жоқ. Bir çını su için, bir çaka su için qanday qiynalıp atады. Biz Allah'a şükür kılışımız gerek. Allah Tebarek ve Teala bergen бұл nimatqa şükür kılı bir gana tilmenen emas, anı israf kılbastan فَالْإِسْرَافِ مِنْ خُلُقِ الْأَتْبَعِ الشَّيَاطِينِ israf kılı, çekten çıkı, paydasız, arjaqaga versen, israf kıla versen, бұл şeytandardın işi. Şeytandın dostlarının işi. Hurmatlı Müslüman bir toğanım, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mınday dedi hadisinde. Beynema raculun yemşu bi felat min al-ard. Bir gün bir talada çölde bir adam baratıptır. Fesemi'a savtan fi sahaba. Bir ünuktu bulutlardan. İsqi hadikata fulan. Palançının bağın suğar. Baratkan adam bulutlardan ünuktu. Palançının bağın suğar. Palançının egin teginini suğar. Feteneha zalike sahab fafraga ma'uha fi harratin. Janağı bulut bardı dağın aytılgan jerge suusun tөгүп jamgırın jadırdı. Feiza şecaratun min tilkel şiraj kad istaw'ayat zalikel ma kullah. Oşol jerde suudu sugarılgan daraqtar başkalardan keyin bul kişi fatataba al ma. Feiza rajulun qaim fil hadiqa. Oşol su jamgır jağan jerge bolsa bir kişi turuptur. Ana suradı. Atın kim dedi? Ya Abdullah Kuday'dın kulu atın kim dedi? Kale fulan. Palancımın da atın attı aytti. Andan keyin aytayım, ne üçün men atımды surap жатасыз dedi. Kale inni sami'tu savtan fi sahab. Sebep men buluttan bir ün uqtum. Suğundu palançının bağını barıp suğar dedi. İsqi hadikada fulan. Senin atını da atadı dedi. Fema tasna fiha. Bu nersege kanday jettin? Bulutlar senin atını atıp senin bağında suğar. Kale ama iza qulta haza. Siz bunu surap kaldınız, ben aytpayın degen elim. Fe inni anzur ila ma yakhruju minha. Men ösüp çıkkan eginime karayımın da fe atasadak bisuluh. Üçten birini sadaka kılam. Allah yolunda berem. Üçten birini özüm bala çakan menen jeymin, üçten birini kelerki жылга kayra uruqtuğa koldanım. Allah Teala'ga şükür kılgan üçün. Bu hadis İmam Müslim rivayet kılgan sahih hadis. Hurmatlı Müslüman bir toğan, çıkkan egindin, zeketin berbesen, üşürün berbesen, ölüp çıkkan danı bolsun eginimdin de üçke bölüp, bir bölügün dayım jetim jesirge muhtajlarga berem, bir bölügün bala çakan menen jeymin, bir bölügün kayra uruq katarı koldanım. Hasanul Basri rahmetullahi aleyh, İza ra'a sahaba, buluttu körse mınday deydiken. Kale, fi hadi vallahi rizqum. Sizlerin rızkınar uşunda deydiken. Hasan el-Basri buluttu körgün kezde rızkınar uşunda. Walakinnakum birok tuhramuna bi khatayakum ve zunubikum. Oşo rızkınardan kur kalasınlar, kılgan günöңөрдүн, kataңардын kesepetinden deydiken. Asmandağı bulutlardı körüp, Allah'a ant içem, o bendeler, sizlerin rızkınar uşunda. Birok sizlerden kılgan katalarыңардын, günöңөрдүn kesepetinen oşo rızkıdan kur kalasыңар deydi. Allah keremetli Kur'an'da Az-Zariyat suresinin 22. ayetinde "Ve fis-semâi rizqukum" sizlerin rızkınar asmanda deydi. Jerge kança egin ekpegin, kança tırmalabagın, asmandan su bol bolsa, jamgır jağbasa, akkan suuң bolbosa eç nerse çıkpaydı. Ve ma tu'adun jana sizlerge wada berilgen 5 jannatda oşol jakta. Mücahit degen alim mınday dedi. İnnel behaim, ayvandar, tel'an usat bani adam, günökör bendelege nalat ayt eken. Koylar, uylar, жылқылар, бардық hayvanаттар günökör bendelerge nalat ayt etken.
Неге? Качан кургакчылык болсо. Жамгыр жаабай калды, о Кудайдын наалатына калгыр кесепет, сенин күнөөңдүн кесепетинен деп. Икрима радиаллаху таала анху мындай дейт: "Давабул ард, жердеги ар бир кыймылдаган курт кумурскаларда, чаяндарда, мунинал катра бизунуби бани адам, бизге жамгыр жаабай калды, асмандан тамчы түшпөй калды. Кудайдын наалатыга калгыр бул күнөөкөр адам баласынын себебинен" дейт экен. Ошондуктан мурдагы өткөн заманда ата бабалар, дининде бекем болгон инсандар жамгырдын кечиккендигин, каатчылык, кургакчылыкты неден билет экен? Бул Аллах Таала бенделерге берген бир сыноо, чоң бир азап деп түшүнөт эле. Эгер кургакчылык болсо, ачкачылык болсо, жаратканга жалбарып тобо кылат эле. Жаратканга жалбарат эле. Урматтуу мусулман бир тууганым, бул Бани Исраил коомунда болгон бул кыссага кулак түшөгүн. Бани Исраил Муса алейхиссаламдын коомуна бир кургакчылык болду. Жерлер кургап кетти. Малдар, элдер ачкалыктан кыйналып кетти. Бани Исраил коому топтолуп Муса алейхиссаламдын жанына келди. "Я Калимулла, о Алла менен туурадан туура сүйлөшкөн, Калимулла Алла менен сүйлөшкөн, ортомчусу сүйлөшкөн ey пайгамбар Муса" деди. "Удуллаха лана раббака ан ясқина", Rabbına dua kıl, bizge jamgır versin, su versin dedi. Faqama ma'hum ve kharaju ila sahra. Musa aleyhisselam özünün kavmin jıynap bir eğin talağa çıktı. Ve hum 70.000 ev yazidun, 70.000, 70.000'den köbürök edi deydi. Musa aleyhisselam özünün kavminden 70.000, 70.000'den köbürök insanlar menen talağa çıktı. Faqala Musa aleyhisselam ilahi asqina gaysak. Musa aleyhisselam, ey Rabbim bul elge su vergin, jamgır vergin. Dua kılıp başladı. Venşur aleyna rahmetek, rahmatındı bizge jağdırgın. Varhamna bi atfali rodda, bizge bolbosu süt emgen naristelerden urmatı üçün. Vel behaimi rodda, bizge bergin kelmese ottop jürgen ayvandardın urmatına. Vel meşayikhi rukka, bizge bermesen beli bekçeygen kariyalardın urmatına bizge jamgır bergin dep jaratkanga жалбарып kim dua kıldı? Musa aleyhisselam. فَمَا زَادَ السَّمَاء إِلَّا تَقَشَّنْ وَالشَّمْسِ إِلَّا الْحَرَارَ. Dua kılgan sayın hiçbir bulut yok, kun kayra kızıy başladı. Hiç bulut görünmüydü. Andan beter yer kurgay başladı. فَوْهَاللّٰهِ إِلَيْهِ. Allah Teala vahiy kıldı. Ya Musa, keyfe ve fikum abdun yubarizun munzar ba'ine sana bil maasi. Ey Musa, kantip silerge jamgır vermekmin, senin katarında, seni alıp gelgen elin arasında 40 yıldan beri maga karşı açık aykın en çok günahını kılgan bende var dedi. Fenada finnas. Musa aleyhisselam elge kayırıldı. Bizin aramızdan 40 yıldan beri jaratkanga karşı bolgon, Allah'a iman kettirmesden, Allah tıyı salgan nerseni bendeden uyalıp Allah'dan uyalmastan günah kılıp gelgen bende var eken. Çıkıp ketsin dedi. Biroq 70.000'den köp. Musa aleyhisselam, ya Rabbim, menin ünüm birinci katarga, ikinci katarga jetedi. 70.000 insanga kaydan ünüm jedet dedi. Allah Teala vahiy kıldı, ey Musa, senin milletin aytu jetkizүү menden kıykır dedi. Musa aleyhisselam, ya yuhella, o bendeler, ya yuhella Abdul Asi, ey günahkar bende, 40 yıldan beri günah kılgan bende, aramızdan çıkın, senin kesepetinden bul el kurgakçılıktan ölüp baratat, kıynalı baratat. Çıkın, sen çıkmayınca Allah Teala'dan bizge bir tamçıda jamgır yok dedi. Günahkar bende özün bilet. Бұл жерде әркім өзіні біледі. Оңға қарады, солға қарады, ешкім шықпайды. Артқа қарайды, ешкім шықпайды. Астынан ешкім шықпайды. Ал өз екенini біліп тұрады. Киіміне башын ұрып, ей Раббым, азыр шықсам шерменде болам. Мен біліп тұрам, ал күнәкар бенде менмін. Тауба қыламын, жалбарамын. Бүгіннен баштап тоқтатамын. Құдайым, менің кесепетімнен бұл қауым жоқ болбосын. Menin tövbamды kabul kılgın dedi.
Урматтуу мусулман бир тууган, оозундагы тобосу сөзү бүтпөстөн асмандан нөшөрлөгөн жамгыр жаап баштады. Илахи, ey улуум, ey жаратуучум, асайту 40 сана, 40 жыл сага күнөө кылдым. Сен мени жөн койдуң. Бүгүн келдим, баш ийемин. Бүгүн кабыл кылгын тобомду. Урматтуу мусулман бир тууган, нөшөрлөгөн жамгыр жаады. Муса алейхиссалам таң калды. Илахи ва сайиди, ey Rabbim Allah'ım, bimâze sakaytena ve mâ kharac min beyne azhurina ahadun. Kantip jamgır verdin, aramızdan hiç kim çıkkan yok ko dedi. Allah'ım jamgır verdin, aramızdan hiç kim çıkkan yok. Fakale ya Musa, suqitum billazi bihi muni'tum. Allah Teala ey Musa, anın kesepetinen bergen emes edem, oşonun tobosun sebebini berip jatam dedi. Günökördün kesepeti menen bergen emes elem, oşonun tobosunun sebebine su jamgır verdim dedi. İlaharini hazal at-tayih. Ey Rabbim, salga jalbarıp çınıgı toba kılgan bendeli maga körset dedi. Kim al? Fakal Allah Teala baraka taala. İnni lam afzahu ve huve yasini. Al maga 40 yıl günö kılganda şermende kılgan jokmun. Afzahu ve huve yuti'anu. Bugün toba kılganda seni şermende kılmakmın mı dedi. Körsetpeymin dedi. Urmattуу musulman bir tuğanım. Aytayın degenim toba kıl. Jaratkanга jalbargın. İstiğfar aytkın. Seni özüңнен başka, özüңнен jakşarga hiç kim bilbeyt. Her kim özünü başkadan en jakşı bilet. Balil insan ala nefsihi basira. Her bir insan özünün nafsını en jakşı bilүүчү. En jakşı görүүчү. Jaratkanga kaytalı. Bugünden başta urmattуу musulman bir tuğan. Allah Taala moynuңa жүктөгүлгөн милдеттериңди аткар. Bendege olgan karzыңды, biröөгө zulum kılgan bolсоң, gıybat kılgan bolсоң, biröödүн akın jegen bolсоң, janıň gargaraga kelelek кезде toba kıl. Biröödүn akın kaytarı bergin. İnnallah yakbalu tawbatal abd ma lam yughargir. Allah bendenin tobasyny kabul kılat, gargaraga çeyin, gır dep jan berginge çeyin. Eger jan berүүң alkımıňa jetip gargara kılgan кезде toba eşigi bekilet. Jaratkanga jalbarıp toba kılgın. Fakat ja'a ar-rajul ila Hasan al-Basri. Hasan al-Basri'ge bir kişi geldi de faqala lahu köngül bur. Hasan al-Basri'nin janına kelgen kişini öz orduňa koy. Sen oşonun ordunda bol. Inna as-samaa lam tumtar. Al kişi kelip arızdanıp geldi. İmam, jan çaçım bolboy kaldı. Jayloolar kurgap ketdi. Fakale lehu Hasan al-Basri, istagfirillah. Allah'a istiğfar et. İstiğfar degen Allah'ım beni keçir degen çok. Astagfirullah. Allah'ım senden keçirim sırayım degen. İstiğfar et dedi. Jerimizde jamgır bolboy kaldı dediler. İstiğfar et dedi. Sümme ja'a rajul ahar. Birazdan yine ikinci bir kişi geldi. Fakale lehu aşkul fakra. Kim bagaldık? Bala bagalbaymın. Üyümde malı mülkümün berekesi yok. Kıynalıp jatam dedi. Fakale Hasan al-Basri istagfirillah. Allah'a istiğfar et dedi. Keçirim sıra dedi. Sümme ja'a salis üçüncü geldi. Fakale lehu imraat aqir la talid. Ayalın töreveyt. Uruksuz. Balalı bolboy jatam dedi. Fakale lehu Hasan al-Basri istagfirillah. Allah'a istiğfar et. Keçirim sıra. Tövbe kıl dedi. Sümme ja'a rabi, dördüncüsü geldi. Fakale lehu ecdebetil ard, cerler kurgap ketdi. Ösümlükler ösbey kaldı. Mömeler mömesini berbey kaldı daraktar dedi. Fakale lehu Hasan al-Basri rahmetullahi istagfirillah, Allah'a istiğfar et, tövbe kıl dedi. Oturgan adamlar Hasan al-Basri'ye aytdı. Ya imam aceben lak, sizge taňgalabız dedi. Ve kullama ja'aka şak qulta lehu istagfirillah. Her kimisine şikayet kılıp arızlanıp gelse barından balası jokko da istiğfar ayt deysin, susu jokko istiğfar ayt deysin, mömösü bolbogongo, egintigini bolbogongo istiğfar ayt deysin, başka sözünüz yok mu dedi. Hasan al-Basri rahmetullahi mınday dedi. İqra. Okugun bu Kur'an'daki ayet dedi. Keremetli Kur'an'daki ayet Nuh suresi 10. 12. ayet. Kaç sure eken? Nuh suresi 10. 12. ayet. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ Kavmime aytdım deyip Nuh'a.
Фақулту стағфиру раббакум. Раббыңарға истигфар айтқыла. Анан иннаху кана гаффара. Ал кечиримдүү зат. Истигфар айтсаңар кечирет. Юрсилис сама алейкум мидрара. Кечиргенден силерге нөшөрлөгөн жамгыр берет. Анан ва юмдиткум би амвал. Малыңарга береке берет. Кембагалдыгыңдан чыгарат. Мал берет, малыңа береке берет. Ва банин, жана Аллах бала берет, перзент берет. Ва яж'ал лакум джаннат. Жана Аллах Таала силерге бактар берет. Ва яж'ал лакум анхара. Аккан дарыяларды Аллах берет. Урматтуу мусулман, бир туган берекенин бардыгы эмне экен? Бүгүн келип жолумду ачып коюңчу дейт. Көз ачык жол ача алам. Ишим жүрүшпөй жатат, дамла эмне кылайын дейт. Ош базарда отурган бакшыга барат. Алдыга теспени коюп алган, Куранды коюп алган. Курандын бир тамгасын тааныбайт ал. Балыкчы балык кармаган кезде курт колдонот. Ал куртту жакшы көрбөйт өзү. Балык жакшы көргөн үчүн. Бул Ош базарында башкада отурган бакшыларың, көз ачыктарың, эгер ал сенин жолуңду ача алса, өзүнүн жолун ачып алмакта. Эч агылы өзүнчө бир мандатты алып, креслодо отуруп, Дордойдон бир-эки контейнерди арендага берип, шаардан бир-эки дүкөндү алып, өзүнүн жолун ачмак. Ал бетондо отурат, сыз өтүп. Сенин 50 сомуң үчүн миңдеген калп айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам кимде-ким бир бакшыга барса, маната кахинан. Кимде-ким бир кахин ошо бакшыга келсе, фасаддак бима кал, ошонун айтканына ишенсе, факад кафара бима узила аля Мухаммад. Мухаммад алейхиссаламга түшкөн динге, Куранга кафир болду дейт. Ишенбе ага? Ал каяктан билсин сен? Ишиң жүрүшүн аракет кылгын. Өзүң аракет кыл. Сенин жумушуңду, сенин жолуңду өзүңдөн башка эч ким ача албайт. Сен жаратканга жалбаргын. Аллах Таалага ибадат кылууда, Кудайдан тобо кылып, Алладан рызык сураганда ортомчу керек эмес. Өзүңдү ким экенин өзүң билесиң. Өзүңдүн проблемаңды, башыңдагы көйгөйүң өзүң билесиң. Жаратканга жалбаргын. Ошондуктан урматтуу мусулман бир тууган, келиңиздер, истигфарды эч токтотпойлу. Пайгамбардын эч бир күнөөсү болгон эмес. Пайгамбар ар бир отурган чогулушта 70 жолу истигфар айтчу экен. Балким андан көбүрөөк. Сен күнүгө канча айтасың? Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Айма муслимин каса муслиман." Кайсы бир мусулманга кийим кийгизсе, ала ура бир жылаңач кыйналып жаткан адамга кийим кийгизсе, касахуллаху мин хузрул жанна, ал адамга кыяматта кийим кийгизген адамга Аллах кыяматта бейиштин кийимиден кийгизет дейт. Ва айма муслиман ат'ама муслиман. Кайсы бир мусулманга тамак берсе, курсагын тойгозсо, ала жу'ин ашкалыктан ачка калган мусулмандын курсагын тойгозсоңуз, ат'амахуллаху мин симарул жанна, ал адамга Аллах Таала бейиштин мөмөлөрдөн тамактандырат. Ва айма муслимин сака муслиман. Кайсы бир мусулман экинчи мусулманды суу карса, ала дамаин, чаңкап калган адамга суу берсеңиз, сакахуллаху мин рахиқил махтум, Аллах бейиштеги көлчөдөн сизди суу ичирет, суу карат. Маселе суу жөнүндө болуп жатат. Сууңду да аяйсың бир мусулмандан. Соо биздеген бенделер. Садака жария кылалы. Ата-энебиздин атынан. Бүгүн урматтуу мусулман бирок атаандашып 3 жылкы соймой, 7 жылкы соймой, 15 кой соймой, ата-энебиздин атынан садака жария кылабыз десек, соо жетсин десе, кудук каз, суу чыгар. Эң чоң садакалардан бирөөсү садака жария. Токтобогон сооптордон бирөөсү эмне экен? Канал казып, суу же болбосо кудук казып, адамдарды суу менен камсыз кылуу. Саад ибн Убада деген сахаба, анна уммаху матат, энеси өлүп калды. Саад ибн Убада деген сахабанын кимиси өлүптүр? Энеси өлдү. Факала я Расулаллах, инни умми матат. Я Расулаллах, Аллахын элчиси, энем каза болду деди. Афа тасаддак анха, энемдин атынан садака кылайынбы деди. 40-лык кылайынбы деген жок. Жылдык кылайынбы деген жок. 53-лүк кылайынбы деген жок. 7-лик деген жок. Энемдин атынан садака кылайынбы деди. Кала наам. Ооба, энеңдин атынан садака кыл деди. Кала фаи садака афдал.
Саад ибн Убада, "Я Расул, садақаның ең абзелі қайсы?" деді. "Ең жақсысы қайсы?" "Қала сақиул ма", адамдарды суменен қамсыз қылу, суғару деді. Мен мана Египетте оқыдым. Кейде үйге келсең, егер холодильникте, мұздатқышта мұздақ су жоқ болса, қыжалат боласың да. Су қойып қойбайсыңар деп. Дайым мұздақ су ішкің келеді. Кейде көшеде барасың, адамдар көзе қойып қойған. Үстінде стаканы тұрады, жек кружкасы тұрады. Bir su alып içeyim desem, bu şetke жазып қойған. Марқұм атама bir дуа қылып қойың. Bir ихлас оқып қойың. Bir фатиха. Кейбіреулер өзінің үйден холодильник арқылы су шығарып қойған, кружкасы қойып қойған. Сынжырмен біреу көтеріп кетпесін деп. Алып içeyim desең, ошонда да жазылып тұрады. Марқұм менің атама bir дуа қылып қойсаңыз, менің енеме bir дуа қылып қойсаңыз. Бүгін біз болса, су мұқтаж болса, ушунча барлық жағда сулар бар, бірақ таза суменен қамсыз болған емеспіз. Ариске проект жазмай, тияққа жазмай, же болбосам арабтарға соғызды беріп, мана шарын айланса кейбір жерлерде ең $500 су шығады. А сен 2 жылқы сойып отпайсың ба? $2000. 4 жерге мен шығарып қойсаң болады екен. Қанша соғы жетеді? Жабир разияллаху анху قال سمعت رسول صلى الله عليه وسلم من حفر ماء kimde kim bir kuduk kassa deydi. Lem yaşarab minhu kabidun harrin, qaysi bir boğurdu, böğrektü bir canavar içse, hayvan bir insan bu, min cin bi, ve la ins, ve la tairun kanattu, illa cerahullah yevmel kıyame, kıyamatta oşaların soğunu alat deydi. Siz çıkarıp koygan sudan adam içevi, hayvan içevi, canavar içevi, kıyamatta ne kılat ekensiz? Soğunu alat ekensiz. İmam Bukhari çıkargan sahih hadis. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, sudun dağı bir hikmat. Allah Teala su berүүден maqsatim ne? Vaqt bolup kaldı. Sudun negizgi paydalanı, hurmatlı Müslüman bir tuğan, Allah Tebaraka ve Teala keremetli Kur'an-ı Kerim'de Muddessir suresi. Ya eyyuhel muddessir. Ey çimkönüp jatkan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Kum fe enzir. Tur, uqtay turgan vaqt ketdi. Vahiy geldi Allah'dan. Kum fe enzir. Esker qavmыңды. Ve rabbeke fekebbir. Rabbыңды ululagın. Jaratkan Allah'tan arulap ululagın elge jetkizgin. Ve siyabeke fatahhir. Kiyimingdi tazalagın. Sudun da bir maksat ne eken? İçip jeşelechimiz tazalık. Allah keremetli Kur'an'da Anfal suresi 11. ayette ve yunezzilu aleykum mines semai ma'an liyutahhirakum bih. Asmandan Allah Teala sizlerge suyunu düşürüp tazalık için. Hurmatlı Müslüman bir sudun negizgi maksatı tazalık bula turgan bolsa. Kede mana bardıq jağızda daryalar akkan su menen bayıl bolgon mamleket Orta Aziyada Tajikistandan keyin ekenbiz. Biroq kede jolda bara жатсаңыз, қаласаңыз түндүктү карай жүрүң, қаласаңыз түштүк. Кейбір жерде дарат алууга bir жакшы дараткана жок. Ошону эме кылып койсок болбойбу? Ар бир дарат алганын адамдын соогун алып атсаңыз, машалла, субханалла. Даратканага да көңүл бурбайбыз. Маданият ошол жерден башталат экен. Тазалык ошол жерден башталат экен. Ат-тухру шатрул иман, тазалык имандын bir бөлүгү дейт. At-tahara miftah as-salat, namazın açkıcı taharat. Darat alууга эмебиз жок. Maşallah кооз кылып үйдөрдү салып тур, королорду салып тур. Даратканасыга огороддун четиге мындай материалдар коюп коюптур. Ал материалдагы 1 метр. Отурсаң көрүнбөйсүң, турсаң көрүнүп каласың. Келбей, Allah Taala şuncha malı mülk berip tur, muncha koyuң бар экен, muncha жылкың бар экен. Жакшыраак дараткана салып койбойсуңбу десе? Siz qaysiga bardınız? O material organ şu daratkanаңыз. Siz женскийге барыпсыз да дейтmiş. Мужскойң каякта десе, каалаган жерге отура бер дейт. Урматтуу мусулман бир туган, тамаша чындыкка жанаша. Келиңиздер, даратканаңызга биринчи көңүл буралы. Өзүң көргүң келбеген нерсени башкага көрсөтпө. Daratkананын bir тазалыгына көңүл буралы. Ушунча сууларыбыз болсо. Жараткан Аллах Табарак барыңарды угуучу бенделерден кылсын, уккан аят хадиске амал кылып насип этсин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahim.